Kwa ya Migori Ramogi Gachagua teri nyake county makitui kama kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance uwok tung mosuo kod jalop jatend piny Kenya Rigathi Gachagua iweche mano wacho ni gwenge mano siro lwedo Kenya Kwanza ema biro yudo lemo mag sirikal mokwongo. Azimio seo piny owacho mar Kenya Kwanza kuom pogo thoth lemo mag telo ne ogeni ariyo kende e kinde ma gichoko sure gwenge duto ma pacho kaka Chris Owino leronwa. Kaoloso e county makitui Ogai mar Azimio Raila Odinga osoko wang jalop jatend piny Rigathi Gachagua ewi weche mane owacho ni piny owacho mar Kenya Kwanza biro pogo lemo mag telo mokwongo ne jogo mane ochung' kodgi e yiero mokalo kapok gidewo joma moko. Hatutakubali watu wachache wafanye Kenya hii iwe kama a private enterprise ambayo itaangalia wachache wafurahie kuwa wa Kenya na wengi wavumilie kwa Wakenya. We say no. Ile mbana itasemekana ati ni naibu wa rais, ati sisi tuko na shares. Shares tutaangalia wewe. Kama wewe uko na sisi ukapiga nini, wewe utakuwa kando kwanza. Ati sisi wale ambao walipiga kura ndio watakuwa mbele huko. Na sio ni kama mzaha wanafanya namna hiyo. Raila bende ocha jatend piny Dr. William Ruto kuom thungo jopiny kod medruok e weche mag osuru piny maru to kochopo e weche mag dongruok to gidewo gwenge mane omigi ombulu. People must speak responsibly. When you say maendeleo mtapeleka mahali mlipigiwa kura, basi hata ushuru mkachukue mahali mlipigiwa kura. Ukivuta sigara ndani yake, ukikunya ile one for the road, sasa hiyo ni mambo yao yote hiyo. Sasa hiyo pesa anarogota katika pembe zote za Kenya, lakini kifika wakati wa kugawanya wanabagua. Kupanda ajira wanabagua. Ndio sababu tunasema hii serikali haifai kumamlaka. Kaoloso e county makericho e chak jumani jalop jatend piny Rigathi Gachagua ne opimo serikal kod kambi ka owacho ni jopiny mane osiro lwedo riwruok mar Kenya Kwanza e yiero mokalo ema biro yudo lemo mag telo mokwongo. Ati wale walipanda wavune kwanza, iko makosa? Iko makosa? Hata hao watavuna lakini wangoje. Si wale walipanda na wavune kwanza. Wakishavuna wavune ile tabaki kidogo, wale hawakupanda waingie watafute huko nini ile itapatikana wachukue wakwende. Si iko namna hiyo? Na itakuwa namna hiyo. Ewi romo mag Azimio, Raila osingo mar biro chiwo laine johera magi e romo maduong' mar siasa magibiro bago bore Nairobi bang' kawo pach jopiny e pacho kae mangima. Wananchi ndio wako na mamlaka ya kuondoa mtu akishindwa na kazi. You are the final authority. Tulienda mahakamani hatukupata haki. Hatukupata haki kwa Chebukati. Haturudi kwao tena, tuko kwa wananchi, tuko mikononi mwenu. Na haki tunatafuta si yetu kibinafsi, haki ni yenu. Kesho tutakuwa na maombi kule Nairobi. Kule pale inaitwa Jibanji Gardens. Kesho. Alafu Jumamosi tutakuwa Kakamega. Jumapili tutakuwa Kitale. Kijao tutakuwa Mombasa. Alafu tutaenda Kiambu. Alafu tutarudi wakati tafika tunasema sasa imefika. Tukutane Nairobi. Chris Owino,